مدرسون لغتي دارون السلام عليكم. ميادكي هذا كلمة مي سكولغا ديني نصيحة دينمون كنير فوادوه كم عادي تدوه كارون من مي برنامج كوريا كيندا كم بتكون نمبس. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، صباح الخير وريا لبويتي كيا واكودين أيجين مس تبي فلون النوني تكيا واكودين النو أرغنو جه سببون شرف وريواني كيه أصلوغا ميتنا آده وموجة سببون وتا وموجة فرصة لموجة سببون أرغنو ما بودا سعادة غاهل وري كموجا نوتا نصيب غاهل وري كموجا تصبر كره نوتا إحساس كره أي ميمتي وري إسلامي أمتوغا أرغن من إم فخر وري وا نوتا ميمتوغا إم أجوهري بايكي ميمتوغا زوانو خاصة كيواكودي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دنيا هاتر بيتفتوري جندانه ميمتي ور دينوغه ادي مولي دنيا اسلام دينوغه علي كم فتوري علي كان ليبيغن انسان ديرولين كمغه خبر دواف ميمتي ور دينوغه هوريها كم بناء فني علموغه مچ جاهل كما جهالت نوتا هوا نفسا ملا ويسنو نوتا قديم الزمان نوتا اكي تنتنون اسهن فلسفيا ويسنون تكا املا فكرتا وغمچ كانو الهي وحي غمچ اي وحي عليغا مؤمن مسلم باميهن عقيده اميهن اخلاق اميهن عام ديريول اميهن معامله وريها بنا كوراني ادكيه دنيا के तरक्कियां तमद्दुन के हर में देखे मुंदा साइंस और टेक्नोलॉजी के ज़मान मिहुरिया चीज़ असल की कुरान सुन्ने यानी अल्लाह तबारक व तआला बालवा फवा उलूम फन ऐति अल्लाह तबारक व तआला के वही के अलीगा या खिलाफ नुआ गुता وريد دامي هنا كلانجة قرآن وجا مجودك كواف سنة جبودية مجودك كواف كيرت القرآن ما النبي صلى الله عليه وسلم تربية كريم الجيل كلاك فانا أظهر ورداء النبي رجع ورا مد مسلم كله الدنيا كتبي كماكو كلاك فانو جا خلفاء راشدون جا زمان وجا ما النبي صلى الله عليه وسلم جا مسفولته المعجزات مول الدنيا ديكوني ورن أوها تكودين هندان هنانه ورا مشهور واهك ورا مشهور حديث فله خندق هنغرام اي الاسلام جه ام بالكش دوسور اسلام جه مچ اهن ميهم اراغن ميهم بينون غتكن اسلام نن حملادي هدمون گندي زمانه اديكي عربي مشركون اميهم اكي قبيلات إكي قبيلة إبّ إبّاب إبّسوني إسلام دين فهلا تيمم من كعبة فانجي قوي كعبة فانجي دين قلّي جميع ميهم كسبون هم بيما إسلام دين إترا فترين نبابة ميهم نماذا هم بيما أحزاب مانيكي جماعة كا جروب قبيلات وريها من إفجن راوي إسلام دين مولن لهلو متكا تيار وجن بورو خنغرام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صحابه كلنا کو مشورہ کرے مفوگا ابے کل نیمے مدینہ منورہ مدینہ رشا حملہ دین مٹکا لشکر کا کیری وین انانی ام دماء ادماء خندق کونو هند دماء تک لشکر انس ونو کیا فسے کمنو جغرافی گتم مدینہ حمایہ وفوانی وربڑ اهم بما ادماء خندق تک کونی معنی کی ورف فنکو
bodeti walutake ei ahuga nuwata jamaluga nuwata aadaage wasilategga as huraskoffa madina tera neere waruge fun bodeti khandaw konemun dieruga sahabe kadunge jamaate gubay ko as kadek faana khabar deni allah wa rasula mitanu walege tere warabbodu hile timammenna dimavejje hila falanu lewuna eruga be kadunga atuga zamani wasila tenenge ha bodu ecche evek gota ufullada kan nuwata nagakash embi mai be kadum masike kuri ehila falala kudikol gen kudakollagen negetu ebe kalne kan nui sallallahu alaihi wasallam ehila faladu mattaka ebe kalne gen guluwa alate hifagen faba wadagen efauga ege jessewmu hilaage warugada kama bodukan egen alifam buragen kani buragen di ewo gotuga allah ga rasul sallallahu alaihi wasallam takbir widal allahu akbar takbir widal efa kaleeg faan hadisul qur'ani timan kaleeg faan attaka eveni tane fatah vejje etanuge tawdane timan kaleeg faan libicce etan huluwijje timan kaleeg faan attaka egota kaleeg faan iskandariya ewagotuga misruge emme warugada empire christian dawlate wara powerful by hamegota kaleeg faan Rome ge wahaka nangati hamego tekele fan Faris ge wahaka nangati Faris ki Arabi dawlata jihige ngoy e wogutu ge duniya ge super power mule duniya macca warugada ek jama'engi duniya wi gotu war taraqi warugada ami emi hunge atuga ekome kale fan hadisul qur'an Kisra ge dawlati man kale fan libije eruga muslimun mitibi halataki kobato muslimun etibi baduha hun kammatiga nukanu be tadwa bande khanda konu muga muslimu gatu ge habud lashkarenne wasilatenne ikamako allah ge din himaya kurmattaka ebe kalunga atugo huri wasilan imme furihama gutuga beenun kuramma munafiqun e muslimu ge tere gule bain abadues emi honaki dulun islamu wahaka ge islamu emi ganga holuima islam ekamako eterega kufra nifaq manaki eterega islam dina meduga hinghama nujhe allah rasula ekadanga bawale wafa takicha meduga hinghama nujhe mi hu ebba gabul ko fane ba inkar qurami ekamako emi hunge dulum ves ekala mi hunge dulunna bahu emi hunge nifaqa mi hunge dina huri adala terkam faalu abadu ves ewagutu katibi munafiqun emi hun hi sakaraja malamekun hedi badabadash mi yadu dakka wahake timamme mitibi ekanima ekani fahana idda kudakamu dam ves birunne security guard e goagenne kudakamu dam ves jeheni ekamako kisraya faris kara adi iskandariya rom fatahawana wahake ekade fane dakka emi huna vi ajabak sahabe kalunge kamako iman gahul wering emi hunna ifada mi hunna wahi awmun allah wahi kurabi rasul sallallahu alaihi wasallam hadith ful kurabi den ibbe shakki waswahinno ay iman kamaki ay miyadu algon menna nuwata miyadu ge waragina muslimun ne kiyagen ule waragina mi hunna zuwanuna bodti mi hunna kiyawagen tibi mi hunna nu kiyawati mi hunna ege terega adaden ewe islam faalu kore islam din e din kamam vesbune e kamako allah rasula bawala wafa takicca meduga shakku fedi fawami awon menge gina mi hunna visna nuleve amile nafsa meduga tima kame dina duru helivi tima kame allah ga wahi qur'ana duruwi tima kame qur'anu ga bawala fawaiche nengeni e kama ya khilafa baymi bawale fawaiche sameduga shakku qur'ani adike miyadu muslimu fahajji fa khasako duniyawi kaldata go misalaka science go nuwata technology ga nuwata baruge gotum belias menevi hangurama military power nu muslimun nakimiyadu
muslimu gatugane e huriha kamegga algon menge teren bay mihun blame kurani nuwata faadu kiyani fota nuwata gota emihunna ussas nukureve emihunge amilla nafsu gawa balikashika gawete akhu science technology yaki nuwata warugada army tayyar kurumaki nuwata military gotum vias iktisadi gotum siyasi gotum politically mi huriha gotakum ves government nuwata mujtama bay taraqi umaki ei fotakum ekani nuwata fotet tanige liefa baba forwa fowegen wana kametto ei fandite ku sihurakum kurevene kametto no kuri zamanu golunu bay rasras kadun emihunge verikan emihun hingi sahirum medueriko rasge fana ki kalaange kama da'wa kuran enage kalaange kamuge alamen ena dakkani nuwata kamuge heki dakkani sahirum medueriko jadu hadagen black magic beenum ko miedu arumenge terega kiyawaf tibe mihunna evaru inge ehembi miedu ekal raskanta madu ekamako insanuge teren waro bodu bay ki adiwes efada jahiliyatege tibi bay nonnama arumenge teren komme visnum hori buddhi salamatun hori komme mihaka komme kiyawa kujjaka visnene evves tane tarakkive kuriyara nuwata baru gadave tahzibuwe nuwane kan etane kuriyaruwan tibi bayaku egota nuwani ebayko hen nuwani he ekan nuwane e Allah tabarak wa taala ge sunne bayko mihun iman ve islam ve timam men islam ve jame iman ve jame bunumun e bay gata mudaverikan asa matin man salwa bawa le fanuata mihun kulliyaka musandi ve fa kulliyaka gaba mihun ආදයා ඛිලාෆ ගොතක මොළුවේ ගදවේ බාහිර ගදවිච්චිය දැන් ඒකි මුකල්ලෆ් තක්ලීෆ් ජෙසිෆා ඉන්සානුගේ සිෆයි නූන් අද එහෙම වෙජ්ජියා දීන වන්නානි කියේ ඒ දීන් බේනුම් වෙගෙන වෙස්නු හැම එකනි දුනියවි මොලේ බේනුම් වෙගෙන අල්ලාහ් තබාරක වතාලාගේ සුන්නත කි එහෙම කමෙන්නු ඒ කලංගේ සුන්න ඒ කලංගේ වනි කලංගේ අමුරු කුරබ්බාෆ කන්තව ගලව්වාෆ ඒ කලංගේ අමුරු කුරබ්බාෆ වනි මුමිනුන්න මුස්ලිමුන්න හේෝ rangalu molu hasil kuran ei maseke ko gen libech ilm hasil kuran e ilman amalu kuran tarakki kuran tahzib kuran tamaddun genna e kalang fotuga wa ayatka ilahu amru fulutaka eggota ya khilaf nuagda ya khilaf wajia tahzib nungannani ki tahziba ekuga ege kharab ma kuriyan annan ei miedu duniya kurimatiga الزمان وند ترقية تمدنا تهذيب وكوريا رافوا ويسترن قوم تميدو دكموندا منظره اميهم بيكا ديوما فوق ميدو تيريا دشت جهاف كابيتاليزم هلاك وان فشاف اقتصادي غوت لولون عرافي كاكو حماية قرانيج كاكو دفاع قراني كون نظام ekamaku hitame ki muslimun miedo emihun beenun kon emihun gamilatun hada fori funu bede nizam take dewle nuwa usul take echi emihun amille tajriba ko fail we fori nizam take nuwa ifada kantat take muslimun nagagen genes eti muslimun ge terega apply koran nuwa ta muslimun ge terega tanfiz koran masikke kuraka alawete akhun evs baigge gotek fotek eiki दुनिया का तजुर्बा कुरेवी कामयाब हमें गुस्सा नहीं चलनो मैं अल्लाह के वही फियावा एक कलांग फनु वी रसूल फियावा एवस बाय को मिबिम मती के मि दुनिया मती के सक्सेसफुल नुए एवस बाय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेवी साहर के तेरे गमुल दुनिया बदल कुरेवी कोचकम हमें कनी तौहीद अकीदा अल्लाह के कवन तक मगवाना ekalaanga baawale vi fotuga ay chenugennawa ituru chenugennawa kirti qur'an algun mengatuga miedu me mushaf ege de banderi gaduge de terega suratul fatiha farag suratul nasiya hame yoy madu ayek kole surak kole ei hame kani ekalega faanu geneste vich ekamako muli duniya badal korevi ekalega faan arabi ajami asia africa europe adiki miedu europe ge atuga harumen dekemu mida
science and technology ge huriha aslaki muslimu andalus spain ei huriha ilmi usul take nota ilmi ibtidai nuniya mihunge binga aladini etaga muslim spain nukai europe muslimu emihunge fottaka emihunge bahruwaya emihunge engolunu emihunge dirasataka huriha ich arabi bahun huri emin aslu bahakunu arabi bahun kivege qur'anu ge baswima spain ge lemverin emihunge lentaka hame mieduge aslu arabin nabis nudeve eha kori kivege islam din ehmima lobeti akhun kiwa kudin evve saligga bayakum masekke kogge nuniya bayaku tedumauga hifage nuniya ebege tedumage nulibe adi bayge atugo huriche genes kene huri nara aslu usul allah bawali veti aslu kamuga hadage den kuriya dambe bayku hoda hodun take bayk ko fo ijade ega faada ngotiya enegum manalenu islam dina fushunara evvesich fushwara fina mudukolan che allah subhanahu wa ta'ala evves halegga behaka najis nota gellum hurichi kandanalu allah ga rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam kale fanu devvi ufawer khabar kale fanu awhar wada inita kuda dos kolegge terega asa bekalunge haya puluge bekalun deke wadagen umar ibn khattab radiyallahu anhu khilafat dewan khalifa ma nabiy sallallahu alaihi wasallam dewan khalifa fortam khalifa abu bakr siddiq radiyallahu anhu kuda dos kole dehara kuda dos kole kale fanu duniyege hunne yafoga umar ibn khattab radiyallahu anhu khilafat egagana ka dihawar kan har kuda muddate ikamako umar ibn khattab radiyallahu anhu ge khilafatuga kisra faris kara ke duniyege super power kamuga deke munga ayo bodu hadarata ayo bodu qawm islam muslim ge amme che fatahawi kisra ge kibruwari boda raske fanunge libas muslimunge adag arabiyak adag nikamati arabiye rafushuge mihe ene elibas lavwafa muslim ge kurimati ge dekola hingala umar radhiyallahu anhu amur kurevi kivege rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijra wadagne dosti kudin handa hunna ekale faano abu bakr radhiyallahu anhu aykuga filage waga makka ge mushrikun ekale faano ge furana fudu duwalu mattaka gastu ko fawati filage waga magudakkana taturu faturu kuran danna tajruba hore mihege ehiga datur kuram annani ko makka ge mushrikun ekale faano ge bola sateka jamal elan kuri sateka jamal e mi zamanu ganama sateka ferrari agbodat molka e zamanu ga adike mi zamanu ga jamalaki ha agbodo ich rasulullah sallallahu alaihi wasallam hodu mattaka makka ga mushrikun ge eki jamaat taka lashkar ta group tak hatiyaru ishfag makka ga washaga nukume gati eruga emme mihaka ekale fana hame deuni ene ekale fana hamalade ekale fana atulaga namaseke kuri ekamaku ene kamyab nu allah tabarak wa taala ene kuriya diumuge magu bandu kurevi ene ge as yahuge moggadu bimmacha gambagen gos ena komme faharku wes ekale fana dimala dangastu kura komme faharku ena ahum frola lagen wet imme fahum nene goal allah ga rasul timanna aman desh timanna kale fana evves kala gellu men uden adi makka ga mushrikunna ege tereng evves mihaku memagun den aykas nuden timanne aman desh ei kale fanu gadawege mi gawman adun emburi wadano ado timanne himaya dem banakam yaqin kan dem bas e wagutu ke kale fanu e arabi miha himaya dem adi kale fanu hadis wo korevi kihine he kale hiwani kisrage raske fanu enage libas jawahiru khedifa walibah e libas kale lagen hutta kale fenna do hon kine wani ene hiwi ene moye
කිස්රාස්ගේ රස්ක ෆානුන්ගේ ලිබාස් තිමන්න ලෑගෙන් හුන්නාන හෙය දුනිය මතීක රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් උකරන ආයිකි කයි ලිබාස් ලානේ ඉක්කොම් වගුතේ එකදේ ෆානු ෆිලා වඩාගේ ෆුරාන ෆුලා නුරක්කා තෙරිවගේ මදීනා අමිල්ල කවුම අමිල්ල රද්දු කරම ෆිජර කරබන් එකමකෝ උමර් බුල් ඛත්තාබ් රදියල්ලාහු අන්හු එකලේ ෆානුගේ බස් ෆුලු හඳුම ෆුලු හුරීමා මුස්ලිමුන් නගේ මෑ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ බස් ෆුල්ගේ තෙදුකන් දෙක්කු මට්ටක ඒ මොජිසා බිම්මතිගේ සාබිතු වී එකලේ ෆාන් එබේ කලුන්ගේ හයා පුලුග එහෙම්වීම මුස්ලිමුගේ කුරිමතිගේ එමිහා ගෙන්නා එමිහා ලිබාස් තුරුකුවේ අල්ලාහු අක්බර් අල්ලාහු අක්බර් රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වආලිහි වසල්ලම් ගේ හුරිහා බස් ෆුලේ අකුරුම් ෆිය බරාබර සීදාවේ දිමා එයා මෙදුග ශක්කු කුරේනි කුම්බේ අහරුමෙන් ශක්කු කුරෙවෙන්නේ අහරුමෙන්ගේ ජාහිලුකම නුවත එවෙනි ඉච්ච කියවෑගේ මෙවෙනි මකාමෙක හොරි මීහක ඉස්ලාම් දීනා මෙදුග ඒ දීනුග බාවැලි ෆවරි එම්වෙසි ඉච්ච කමෙදුග ශක්කු වෙජ්ජිය ඒ ඒනගේ ජාහිලුකම ලබුයිත අඛු තිය ලබුයිත අඛුන්න අඛතුන්නකි උම්මතක මේ උම්ම බිනා කරන්ති බිනිය මේ උම්ම කුරියරුවන්ති මේ තිලබුයිත අඛුන්න අඛතුන් මේ උම්මත ගහලු වෙරින්නකි කුර්ආන් සුන්නතුන් ඉල්මු أخلاق دين أديوس السلام الوان إيه ميونغ ماتش غدوان إيه ميونغ ماتش كورياران إسلام أمتك إفس دمالكم إفس حيثيتكم إفس غوتكم بالكش أمتنا اجتماعي غوتم دينا مها دور زمانك جوس أديوس مول الدنيا إفس حضارة إفس بين إفس قبيلة إفس أمتنا اجتماعي غوتم مسلمون ها هيو رنغال إكمو إسلام ديرولو مغان وتا معاملات توغا إسلام دين أيقوت كندا كورن نو بايك كنت يا أيكو جوس مسلمون أديوس ركعات الحماية نفساني قطو إمي رانغالي إسلامي أمين أديوس بودتي باليتكا بيروير نركعات وباتكو إمي مدي مسلمون جتري أديوس باميهم جاتوغا إيمان كمو جمين مرن غتيما إكمكو أيكي نوم كيرت القرآن دكا مغاكي نكمتي كمن نوم باليكشي كمن نوم كيرت القرآن دكا فوا مغاكي أصحاب يكلون كوريارا دي حساب أي القرآن عمل كوريما القرآن إنجي جن القرآن أنجني جن داسكو جن إيه أيكو جهنجي ما حساب الدني مي ميادو مي حساب جميوتي مي أمة تجاهل ورين القرآن مدوج معاملة كوراغوتا الله سبحانه وتعالى وحيك رباه إتن آيته آيته جمانا قرآن يكون نيجي كم باين آيته يكترن باين آيته جمانا إنجي جن يان عملكوا جن غير مسلمون أبهري كوريا راف ترقي وف الله وحيك رباه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم الله تبارك وتعالى كلام كل دوم بنتا بايكا ماتين إتشي باوالا بنو إسرائيل جميعهم موسى عليه السلام أيكوجا أميهن تيحوجا سحراجا كابو تكيتش دتيما من سلوى ما تيم بايلم الله كل دوم بنت إكماكو أي كينون كلام قال تكون كلام أمر كربا فاود إنه تمجد كواغوتكي كان كما أبدو ندن تبي كايش تيارو جنعم تدو كالا غني كسوشو ندا كاغو خدمة القرآن حساب دبيني مؤمنون سوارو جوادهوني أي مؤمن أرام كراتنك سوارو لبيت أخو نويسنا وأيقظك لبيت أختو نويسنا تمنى رجل وظيفة هو ده أرام كراني نو ملكية وعن رجل وظيفة هو ده ميومة تتك خدمة كراني هيفرا أكوجا غدا مسكت القرآن رجل أمة بنا كربيتو تدوير أمانة ديانة تر أمة بنا كربيتو نداني أرام قراني مؤمن سوارو جوسا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث القرآن مؤمن جي إم فرط ما فا في أول سوارو جي علماء إكوجا دينج ميهنا راحت لبني إيه كورين رشتني الله تبارك وتعالى هم مؤمنون دس كود فافا ميماتير أصول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم الله سبحانه وتعالى إبس بيج حالة بدل نكرب إبايكو أميل له إباميهم نفسه إباميهم أميل لحالة إباميهم إتر رانغلو كراها هند نكراها هند مانك
islamu qur'ana ekuga sunnata ekuga muli duniya fatah kuri muli duniyega verikan kuri kochigi saw emihum badalaka beenum wi ei hew badalaki qur'ana sunnata eggota genewe badal e badal e be kalum beenum wi ma allah subhanahu wa ta'ala devvi sham kara fatah wi misr fatah wi faris kara fatah wi duniyega hatar bita islam din feturi gendi ei man nabiyya sallallahu alaihi wasallam gawad لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار لا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخل الله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار ممتي وردين إسلام دين تمن كان يفعل من جنس دين إلهي دين مدين فورانه إيروجي دودي فورا كمتاك إيرو أرا أسي إيروجا إيجي أسر فورا كمتاك مي فورانه مدين إيجا مانك إنسان مي بلانيتوجا ديري ولا كمتانيجا إسلام دين فوران إسلام دين داتور قرآن أدي إفس جي غوچه غندوره كيلا كوداجي غومبوجي نهونا نتنا إسلام دين نوانا هوري هاتاك الله تبارك وتعالى إسلام دين فور كنت هم بيما ميد الدنيا كديروا اتبعوا إنسان نبوله مديه راج ندنا ديه راج ندنا الديه راج دنا جينا بايكين جني أي هم أيكني بيمتي جوا سوارجي إيجو تايكن أي مسلم قومكم إتانوجا إسلام مولكم هستيك ميسكين قوم جهوريكم إتانوجا ميكالا ريتي كيواكو دينتك تبيكم حجاب كف نوا كف ريتي مسلم مولكم نينجي ميهونك نودني الله أكبر إكمكو قومي دنيا قوي إم ريتي قوم كون دينك نسبة بني دنيا قوي إم ريتي قوم بسؤال النت الله رسوله الله رسوله إهم فيما دشمنونجي اتريغ حسدا كيكيني وار نوت حسدا وناني وار وشننجي ميغا كوريغا إباميهم إسلام دين دروه لي وقت بلافا إسلام الندى غافل وقت بلافا عز إسلامي قوم تنهفا استعمار كوري لا استعمار كوري عربي قوم تنهكم هفي يتنوغوا خزانة لوتو ولا ينجندي تيوال تكا اتشي اديو سميهم غاتو غسلوغا مي وريا كم وگندي ميدو يميهن اي باروغه بينون كوگген انيا كوريوي تنتاغ مسلمون كاتيلا حسكورني اي بارو نتنتاغ كين هدني اي بارو نتنتاغ اميهن نوبا فيها نوبا عقيدات فاسد عقيدات نوبا اخلاقات اي بوليوود هوليوود كنموغا اميهن هرمنگه گيترا وداف ايغي ساو ميدو اسلامي امه سلابه تبيتي طاهر فرانه لا زوان كودين هلاك ومنداني كم گجكو سيسني تيمنا شاهرخ خان قال ميه كمان فرين گجه وچ انين گجه وجه كم سے قال ايغي انهم مترما ايغي نتيجه نينگه هرمن اي همي كان تي في شو اميونگه هيتا هينگه وجومن ارامن وفله نوليبه أبيتي أخونا أختون هم بيما الله سبحانه وتعالى وحيا مدوغا يقين كورنشي أي يقينك هميكن أي مان الله باوال بابا تكتي تجوه النوان هرمنج نفس تكو جترين هرمنج كحالة إسلام كوف مدان الله إسلام نكربان بدل نكربان رانغلو حالة جوه فنباوي نكمت كما يكيفين هرمن بدل كوري هرمن دو كل فويد دو كل قرآن كيو مج بدلو جاي عمل كور مج بدلو جا ورا اللافة فوتالين وتعلماري كبند كوري هم بيما بندو فوت هما يقول ما النبي صلى الله عليه وسلم قريت مجو هندان نتوني مسلمون دو كل هم بيما مسلمون نكمتي بف إكمك إسلام أديبس قرآن سنة أكوجا ما تيوري أديكيه مستقبل جا ميدين ما تيوري وانا مسلمون كوريا رادان كوتش كيساو هرمك كيا واقع
qur'an ungenige sunnen engige eya eggota duniyege tarakki genasken eya eggotan insanunna khidmat koggen eya eggota siyasi iktisadi ijtimai huriha kame qur'ana sunnatuge magun gendiya inshallah kuriya radan ei duniyege miyadu huriha emme biruganegen ule iktisadi lolun duniye ngairuga islami bank taka islami muamalat kureve muassasat fiwa huriha tane bankrupt ekamu islami iktisaduge usulge hifartanti mihu adivis miyadus emme waruga deki natija ekvi miyadu europe muslimunenu europe gair muslimun mes maseke kore bu board tawga liegen nukume islamic economy benum wawa bank ta fasad diye kuda wahake tikudinna hissa kollu mafahuga agonga wahaka kol kollana agonga ustaz Malaysia Islamic University professor widalwi islamu qur'anu ayatakan amalu koggen emihun kuriyarane war tasawwur kollash islam du kolla furikan ta ghair muslimun amalu koggen kuriyara fe bohutte kiyaf widalwi devana bodhun gurama fahuga telobeti akhunna ukhtunna kiyawa kudin ngen dunia history comments waraka kiyawa kunna devana bodhun gurama fahuga japan wara boda halakwe wara boda sunna fatiwegendi duniyege mihunge sumata mihunge nan waran nubako feturigendi waran aniya veri waran nubano lefa baygot emihun beinum vi e fahuga tarakki kur kuriyara miedo mihaku japane bune fimu nuata ganegen gengule echega beenum kura evves alatega evves echega japan made in japan jaha fendejiya nuata sony brand wejiya kine hisa sony no question da evves walene wagutun gannammi wagutun heda kurammi branded echenge japan mihem wejiya evves birenne wara nice mihenge japan devijiya machine hinga gota mihum vesi uleni magmatiga maguras kurmattaka hadafunna mi zebra cross e tanu nuni evves mi guras nu kuran harmen badane mihum huras kuran inna tanu hen dimag kun duefa deveta da magmatiga ekamako emihum wara systematic wara gawaidu wara reeti kongulani kivegen idalwi devana bodu hura me fahuga emihun tarakkiya kuriyeru mattaka masekke kurumattaka duniye gawmutaka daturko masekke kuriyeruga Malaysia emihunge tarakki emme bodu aslekam idalwani mi hadis emihunge awon hadane me wagutuga mi ishtarekkam nuniya ambassador mihako Malaysia ga oi muslimunge baddalu mega baveri Malaysia ga shi'ar gota sarkar ga bodeti tantanuga liye fahure mi aya demme algon mi kiwi aya inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim emi ha sual kurani ko cheliye fendi ene kiyadini ko chik e aya ene kiyadinu ene etifagen di rasha gos japanuga ene ga ahlu werinna isko masek koranti mihun nangena buni kamwani mi wahak mi ngamal kore wijati momme ko yarada harmen gatun harmen hala kuji harmen gatun harmenna adi koriyevs erene hembima japan miedo harmen mideke tarakkiya kuriyeru muga science technology bawr gigutun kuriyara afwa japan kuriyara afwani kongotaku rangal heo khabaraka nuwata ifade chika amal koke Allah tabaraka wa taala mi umme hawal ko rabwa wanati lawete akhunna ukhtunna zuwanuna mi umme gifagen kolatti duwi zuwanu mi ummatu gahlu weringa atuga mi yedde jawahir mi evves bayga atuga nengecce qur'ana sunnah taraktu fikum amrayni لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي مع النبي صلى الله عليه وسلم حديث القرآن تمن كلام فان الدنيا دو قرآن تمن كلام فان أجل كاري وجه كمكو تمن كلام فان تبامهم كلام من دون قرآن ما تمهم صحراء جترك
تمن كليفان كلي من دو قراني تركتكم على البيضاء هدو علي معدانك ليلها كنهارها ريدوا اتنو تفاتني انديري نوانه تاك اي كوتشي سافو منج سافو عقيده سافو اخلاق كوريرا ترقي وين رنگلو مگه اي تركت فيكم امرين ديچتي من كليفان دو كربوام لن تضلوا دوها كويس كجي من جلجن نداني ما ان تمسكتم بهما شرطك مي ديتيغا غديا هفحتاگن تيبچ එකමකෝ ඒකේ තෙරෙන් එව්වෙසෙච්ච දූකො ලාෆිනම den furedun annan den kharab annan den fasad annan satek percent islam qanuni gotum mi qawm satek percent muslim qawm gotuga mi qawm gaganaka ashikka garnu wanden oicce ekamaku miedu mi qawmuge terega mi qawmuge shahada kiya bappay ka mammay ge namaduko miskitak gos islam diinuge rukunta qabul ko amal kura mammay ka bappay ge dariyenge bahuri ena allah qabul nukure ena muhammad sallallahu alaihi wasallam qabul nukure ena qur'an ameduge shakku kure ena sunnat ameduge shakku kure koche ngungenigen koche kiyawage evvesiche kiyawage nen qur'an kolunkola kiyevi kinu qur'an ge mane ingeni kinu ma nabiy sallallahu alaihi wasallam hidayat daskuri kinu hamay kani dushmanunge viha emihunge virus echi hembima internetuga allah rasula hadichi kiya murtadduwegen gos intiha emme nubadar je gos ehme rasul sallallahu alaihi wasallam murtadduwa mihunan indardi kafarun islam din qabul nukura komme mihaki emiha hamala den che minun amanu gawa mihenge islamu wes ghayr muslimun wes midin qabul nukura mihu siriti ko duniya gule nemme ekamako man baddala dinahu faqtuluhu kayfa hadis quran islam din wadfa islam din gore fadin murtaddu wajjiya emiha gatulu qurash kivege ei emiha ku den nuhunnane ammo ehen dinto gahluweren ule gotaka misalaka yahudiye christiane buddhist nuata hinduwe aharmange terega bole misalaka hindu buddhist nuata christian mi ammo ko ehen dinto gahluweren fadan ena nuwan ena murtaddu wajjiya ena wana allah rasula mu'minun ga adawat terika ena masake qur'an komme gotakum vis allah kalang rasula mu'minun nikametikan annane gote kama masake qur'an hembima eba mi hunge gaga nen insaniyatu ge evves akhlaq ei mi qawm ga ahlu werin kama ahar menge bay zuwan kudin bay kudin tandur balanu da internetu ga warab bara telefone hembima ekhala din qabul nukura mi hunna din ga adawa teringe site taka blog taka mi hunge page taka wade like we mi hunge ichi tabala mi fasada ga ter lobo ta khum wade gen no te lobo ti kewa kudin rangalu fitura matiga salamek kam matiga qur'ana sunnatu ge aliga din adi diinuge usul taka khilaf nuwa gota ilmu genemvi huriyache genemvi science weriye kawami doctor kawami professor kawami komme maidanu kum vesyo iktisadi gotum economist kawami politician kawami qur'ana sunnatu ge aliga miha ku siyasi gotum kuriye gosim ena kuriye dana ekamuko ega akhlaq du kollafa siyasi maida miedu ehem baykan hulwa la fotima kuriha nuba akhlaq ge mihunnan oi maidane kama mihun visna ne kamuko islam diinuge maidane muslimunge maidane tantanak kiyawagen aqida rangal akhlaq huri hibwaru gada suwanu wannam ekamako qur'ana sunnatu gali allah tabaaraka wa taala mi madrasa adi madrasa ge kiyawa ku dinna ekalange rahme bawalwash adi ekalange rahmatuge rahmata ekuga te lobeti zuwan firihin ku dinna angen ku dinna ki madamage mi ummatuge qiyadata mi ummatuge leaderun kamuga leadership hifatta baik kamuga lwash qur'ana sunnatuge mativeri akhlaga qur'ana sunnatuge riti magu muli duniyega fatura mi qawmun bera islam dinuge riti getta fatura baik kamuga ifada du'atun da'in kamuga lwashi allah tabaaraka wa ta'ala aqul min fafu sawa aqul min rahmal lwashi wa akhir dawana alhamdulillah rabbil alamin